Moja ya changamoto inaweza kutesa ni kukosa kujiamini, kuwa unaweza kwenda kwa Mungu kuuliza mambo yanayokuhusu. Hapo msingi ni kukosa kujiamini. Moja ya changamoto inaweza kutesa ni kukosa kujiamini, kuwa unaweza kwenda kwa Mungu kuuliza mambo yanayokuhusu. Hiyo ni changamoto inaweza kukutesa maisha yako yote. Kuna watu waga wanajionaga hawastahili kabisa kwenda mbele za Bwana. Kuna watu wanajionaga ni wadhambi kupitiliza, na labda yamkini wakienda mbele za Mungu, Mungu atawafukuza kwa kuwapiga makofi mazito sana. Hapo watu hawaamini kabisa kwamba Mungu anawaangalia wao kama watoto wake. Wanaweza wakawaamini wengine, wakasema labda yule ndio mtu wa Mungu, labda yule ndio mtu wa Mungu, labda yule ndio anastahili kwenda mbele za Bwana, labda yule ndio anastahili kwenda mbele za Mungu. No. Na hii ndio inazalishaga kosa moja. Watu wengi sana wanaenda mbele za Mungu, wanaomba msamaha wa dhambi, wanafanya toba, wanataka kugeuka. Mungu anawasamehe, wao moyoni mwao hawajisamehe. Mungu anawaachilia, wao hawajiachilia. Na Mungu anasema wazi kabisa katika Isaya, mimi ndimi niyafutaye makosa yenu kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Mungu anaweza akasahau, we bado unakumbuka. Na shetani huo mtego anautumia sana. Kila ukitaka kuomba anakukumbusha ya nyuma, hata kama umeyatubia anakukumbusha tena. We kwa sababu ndani hujajiachilia na hauamini ule msamaha kwamba unaweza ukawa umeupata asilimia zote. Niseme jambo hili gumu kidogo. Unapofika kwenye wakati wa kuwaza moyo wa Mungu, usiwaze moyo wa Mungu kutokea kwenye moyo wako. Ukiwaza moyo wa Mungu kutokea kwenye moyo wako, utakwama. Vile vile tu kama Biblia inavyokataza, usiwaze akili ya Mungu kutokea kwenye akili yako, wala mawazo ya Mungu kutokea kwenye mawazo yako. Nasema mawazo yangu yako juu sana, njia zangu ziko juu sana. Kwa hiyo usimfikirie Mungu kama unavyofikiria. Ukimfikiria Mungu kama unavyofikiria wewe, utapata shida, kwa sababu kuna kosa ambalo wewe ungefanyiwa na mtu usingemsamehe maisha yako yote, lakini Mungu anakusamehe lile kosa.